Šta možemo da očekujemo sutra? Pa sigurno dobre borbe. Sigurno borbe. Prvo, posle ne znam koliko godina, možda i ikada, državno prvenstvo u prepodnevnim časima, tačnije u merenju od 8 do 10. Mečevi će početi u 13 časova. Imamo dosta prijavljenih klubova iz širom Srbije, što nam je izuzetno drago, s obzirom da smo tek na početku. Uveče, kao što ste vidjeli, odlični borci, odlični parovi. Naši borci mislim da će pokazati vrhunske borbe i naravno da uživamo i na kraju krajeva da pomognemo, jer ovo je ipak humanitarna revija. Eto, to je to. Koliko je bilo teško da se sve ovo organizuje i da po prvi put sad u istoriji se desi ovako nešto? Pa sigurno da je teško, svaki početak je težak, pogotovo mi kao Srpska asocijacija tamnovskog boksa uz sve probleme koje se susrećemo kao osnivači od prošle godine uz pomoć nekoliko ljudi, stvarno ljubitelja Muay Thai, koji istinski vole Muay Thai kao sport, kao jedan, na kraju krajeva Muay Thai je najraznovrsniji udarački sport od svih udaračkih sportova što se tiče stand-upa, tako da zavrijedno je poštovanje. Iz nekih razloga je neopravdano sigurno zapostavljen kod nas u Srbiji i mi se nadamo u Srpskoj asocijaciji da ćemo uspjeti da to pokrenemo i da taj sport stavimo tamo gdje mu je mjesto. Prepodne ćemo uraditi onaj amaterski dio, što je najbitnije da ljude uvedemo u taj sport. Ljudi koji nisu upoznati s tim sportom imat će mogućnost ulaze besplatan, naravno pozivamo ovog puta svi dođete, mala hala Spensa, 13 časova, na kraju krajeva da pogledate šta je to Muay Thai i na kraju krajeva šta mi to u Savezu radimo. Posle toga od 20 časova imamo profi revije i kao što je Miša rekao, imamo neka iznenađenja vezano za Muay Thai, tradiciju Muay Thaia, neko što ljudi što možda do sada nisu ni znali ili nisu razumeli, tu smo mi da to pokažemo. Ono što sam ja na kraju krajeva na Tajlandu učio i gledao, skoro 3 godine, skoro proveo na Tajlandu trenirajući u različitim periodima, želim to da prenesem ovdje i na kraju krajeva moj cilj na svjetskim i evropskim takmičenjima da srpska zastava nosi najbolje borci iz Srbije i da nas predstavljaju na najbolji mogući način.